Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesus Kristo. Aadi nga kitahan ikanapulo kag lima nga Domingo han katuigan. Ako, his Sister Mildred Chan, han Daughters of St. Paul, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Binaya hi Jesus han balay, ngan kinadto hatabi han lanaw. Diin liningkod hiyahin pagtutdo. Duruhin kadamo han mga tawo nga nag-alirong haiya. Sanglit sinakahiyahin sa kayan, ngan didto liningkod hiya. Samtang ang mga tawo nagkatukdaw habaybayon. Ginamit hiyahin mga pananglitan hin pagtutdo haira. May usa ka tawo nga kinadto hauma hin pagsabod. Han pagsabod niya han binhi, may ada na hulog hadalan. Ngan inabot in mga tamsi, ngan pinanuktok ang mga binhi. Nagkahudlog ang iba nga binhi nga dahin batuon nga dapit, nga manipisla ang tuna. Nanurok dayon kay manipis man la ang tuna, kundi han pagsirak na han adlaw, pinasuan adto nga bag-o nga mga tanom, nga nagkalalaya dayon, kay waray man makapanggamot hin maupay. Nagkahudlogan iba nga binhi nga dahin tunukon nga kabanwaan. Pagtubuhan kabanwaan, natabunan ang mga tanom. Kundi may nagkahudlog nga mga binhi nga dahin maupay nga tuna, ngan namunga. May ada namunga hin usa ka gatos kapilo, kaunuman kapilo an iba, nganan iba katluan kapilo. Ngan siniring hi Jesus. Sanglit pamati kamo kun may ada niyo durunggan. Dinaop kan Jesus ang mga tinunan nga nagpakiana haiya. Kay ano nga nagamit ka man hin mga pananglitan kung nagyayakan kahaira. Binaton hiya. Iginhatag haiyo ang paghibaro han mga tinago han ginhadian han langit, kundi waray ini ihatag haira. Kay an may adana, tatagan pa, basi mamay adaniya, labaw pa han iya kinahanglan. Kundi ang tawo nga waray, kukuhaon, bisan ngani ang gutiay nga aada haiya. Amo ini ang katadungan han akon paggamit hin mga pananglitan kung nagyayakan ako haira. Kay natanaw hira, kundi diri nakakakita. Nga namamati hira, kundi diri nakakabati o nakakasabot. Sanglit iginpahinungod haira ang panagna ni Isaías. Bisan unanhon niyo hinpamati, diri kamo makakasabot. Bisan unanon niyo pagtinanaw, diri kamo makakakita, kay matiga ang ulo hini nga mga tawo. Ngan ira ginsagpo ang ira mga talinga, ngan ginpiyong ang ira mga mata. Kay nadiri hirabuot makakita, ngan diri hirabuot makabati. Kay bangin kung makasabot hira, makabalik hira haakon, nasiring ang Diyos, ngan tatambalon ko hira. Kundi kamo hin kapalaran niyo, kay nakakakita ang iyo mga mata, kan nakakabati ang iyo mga durunggan. Tigam ni ini, damo nga mga manaragna, ngan damo nga mga tawo han Dios, an karuyag pagkita han iyo kinikita, kundi waray hira makakita. Ngan karuyag pagbati han iyo hinbabatian, kundi waray hira makabati. Sanglit pamati ngan hibaruin niyo ang kahulugan han pananglitan han magsarabod. Adto nakabati han mensahe may tungod han ginhadian, sugad hira han binhi nga nahulog hadalan. Kundi waray makasabot hini,
Inabot anyawa ngan ginagaw ani ginsabod di dahaira. An binhi nga nahulog habatuon nga tuna, amo an mga tawo nga nakarawat nga malipayon han mensahe, hapakakabati ni rahini. Kundi waray ini makagamot hin maupay di dahaira, ngan diri nag-iiha. Sanglit hapag-abot hin mga kakurian, ngan mga kasakitan tungod han mensahe, na baya dayon hira. An binhi nga nahulog hatunukon nga kabanwaan, amo an mga tawo nga namamati han mensahe, kundi nalulumos ini nga mensahe han mga kabaraka, mahitungod hini nga kinabuhi, ngan han paghigugma han mga manggad, ngan diri hira na bunga. Ngan an binhi nga ginpugas, hamaupay nga tuna, amo an mga tawo nga namamati, ngan nakakasabot han mensahe. Namumunga hira, may nabungahin usa ka gatos kapilo, kaunuman kapilo an iba, nganan iba katloan kapilo. Ang tulo nga barasahon haliturhiya yan nga Domingo, nagpapamatuod nga ang mga planohan Dios diri gud mapapakyas. Isaías didahan siyahan nga barasahon, nagpapahayag nga sugad lahan niebe ngan uran nga nagdidilig hantuna hinhusto. Amo man ang pulong han Dios, epektibo nga nagtutuman han iya kaburoton. Ang ikaduha nga barasahon, nagmamatuod nga nagdudugang han elemento han kasakit, nga kinahanglan antuson hasulod hin panahon, hadton mga nahidabi didahan plano han Dios. Kundi ito nga temporaryo nga kakurian, diri maitatanding didahan kahusay han ti arabot nga resulta han plano. Jesus gihapon nagpapahayag, pinaagihin parabolahan iya pagsarig. Ngabisan pa han mabaskog nga mga pagkontra didahan iya ministeryo, an kalampusan hito diri malilikyan. An magkaiba-iba nga klase hintuna nga diri maupay para han liso, nagrerepresentar han magkaiba-iba nga baton didahan ministeryo ni Jesus. Tikang han kawaray pagtagad, ngadto hakadalila nga kadasig, tubtub hadayag nga pagdumot. Kundi hakatapusan nga pagsusi, diri ang tuna kundi ang Dios ang nagpapatubuhan liso, ngan ang nagahatag hin maupay ngan damo nga ani. Ginoo Jesus, sugad ha imo, hinaot unta nga magpadayon kami hapagsarig ha Dios, bisan pa atubangan han mga kapakiyasan, nga may dako nga pagsarig, nga ang Dios diri nagpapabaya, hadton mga naglalaom haiya. Amen.